Vrijeme leti, a sa njime se mijenja i moda. Baš kao i trendovi. No neke stvari se nikada neće promijeniti, a to je da ljudi nikada neće prestati nositi satove. Unatoč činjenici da danas točno vrijeme mogu saznati sa gotovo svakog električnog uređaja. Nekada su ljudi informaciju o točnom vremenu dobivali sa crkvenih tornjeva. No sat je i tada, baš kao i sada, bio i ostao mnogo više od uređaja koji samo pokazuje vrijeme. Sat je jedan statusni simbol, nešto što pokazuje i naš nekakav položaj u društvu, a isto tako pokazuje nam i točno vrijeme. Koja je klijentela koja kupuje satove, pogotovo one luksuzne, naravno da su to imućni ljudi, ali zašto bi neko dao 50.000 kuna, 100.000 kuna za određeni model sata? Pa osim što postoji jedna grupa ljudi koji su kolekcionari, koji iznimno cijene satove, isto tako postoje ljudi koji vole mehanizme koji su samim tim satovima, jer su oni stvarno jedna velika umjetnost. Znači, sastaviti jedan sat manufakturno nije ista priča kao imati kineski proizvod na ruci. Napraviti minijaturni i k tome savršen mehanizam koji postiže ultimativnu preciznost oduvijek je u rarima bio izazov. Pojedini proizvođači satova imaju tradiciju staru i po nekoliko stoljeća, tako da su njihovi modeli danas gotovo i dosegli željenu perfekciju. Mnogi iz tog razloga postaju strastveni kolekcionari i štovatelji ove doista precizne i egzaktne umjetnosti, a njihov broj raste i u Hrvatskoj. Mi smo mlado društvo, znači isto tako i taj dio kulture nošenja kvalitetnog sata s vremenom dolazi i kod nas. Naravno, naša je nekakva uloga da i ljudima i prezentiramo vrhunske brendove satova, a i postoje uvijek ljudi koji cijene kvalitetu i koji žele biti drugačiji od ostalih. Potvrda tome je da se i većina marketinških kampanja luksuznih brendova temelji na odabiru poznatih ličnosti koji reklamiraju njihov sat. Švicarac Roger Federer reklamira Rolex. David Beckham zaštitno je lice Breitlinga. Tag Heuer pak ima cijelu vojsku celeb ambasadora, poput Tiger Woodsa, Marije Šarapove i Lewisa Hamiltona. My name is Lewis Hamilton and I share Tiger's values. Nicole Kidman nosi satove Omega, a njih nosi i najslavniji tajni agent na svijetu. Bond. James Bond. Marketinška niša proizvođača satova jasna je, kao i poruka koju žele poručiti, da je sat luksuz, prestiž i pokazatelj osobnosti. Isto tako imamo i Leonardo DiCaprio koji reklamira satove, i Zinedine Zidana, Gwyneth Paltrow sa Bohem Merciom. Znači, postoje ljudi koji su celebrity i koji su linkani na svijet satova. Tako da je to vrlo uvriježena situacija da poznati ljudi nose satove i da prezentiraju određene tvrtke. Kod nas možda da imamo neka imena koje vezujemo za određene marke? Pa Nina Badrić je recimo zaštitno lice bila Frederic Constanta u svjetskoj kampanji, što je veliko zadovoljstvo što smo uspjeli tako nešto dogovoriti. To je prvi puta da je naša jedna osoba iz nekog koga znamo bila zastupljena na svjetskoj kampanji. Reli vozač Sebastian Loeb možda je najbolji primjer da su satovi osim sa celebovima izrazito povezani i sa automobilskom industrijom. Pa to je dosta interesantna priča, tako recimo Žežele Coulter je vezan direktno uz Aston Martina, znači govorimo o apsolutnom vrhu i urarstva i automobilističke industrije. Panerai je vezan uz Ferrarija, znači to je jedna tradicija koja dugo godina traje, praktički od kad postoji automobilizam. Gledalo se da satovi budu u tome, znači to urarstvo je uvijek bilo zastupljeno isto tako i u automobilističkoj industriji i blisko je povezano. Breitling, Bentley, znači to su priče koje traju i dalje. Sat na ruci definitivno priča priču, a njihova podjela osim na sam mehanizam, da li je automatski ili kvarcni, dijeli se i na klasične i sportske satove. Prema tome, čak i sa modnog stajališta nije svejedno kakav ćete sat ukomponirati u garderobu koju nosite. Znači, klasični satovi su nešto što ćemo nositi uz nekakva odjela svečanije prilike, a sportski sat je nešto što možete obući i na nekakve traperice, kad ste malo opušteniji. Znači, to su nekakve bazne stvari koje ljudi traže kad kupuju satove, kakav sat žele, da li je klasičan ili sportski. Kaže se da bi u pravilu sat trebala birati osoba koja će ga i nositi. No u praksi, sat se najčešće kupuje kao poklon voljenim osobama i važnim poslovnim partnerima. Iz svega viđenog, zaključak je da usprkos brojnim pomodnim gadgetima koji nas danas okružuju, kultura nošenja satova ipak nije izašla iz mode. Nikad ni ne smije izaći iz mode, znači to je jedna stvar koja će nam uvijek pomoći, uvijek će nam trebati, bit će naš suputnik i u principu to je ono
onaj prvi kontakt sa svijetom kad govorimo tko smo i šta smo. Odijelo ne čini čovjeka, ali sad da.